Ka Heneutrep Integrated Territorial Organization nekahito kalalej bani kendu bat IT dagador khas hakmat umentri katanat pule puti jong ka sarkar jela hadin bakaseng kelayo jing ujor na kiba bun kisamla kiba penrung kertiang ilade na kabenta bani akun ka Common Universities Entrance Test nika kuat baki dan ki cyber cafe kiba shim kabu kador bai penrung kertiang haba keren cekinau tok kubor kasngi tok ding hasilong press club ubadan bok dekhar ubade presiden jong kaseng ulai tu bakaseng ke persya na kabenta ban penlong ka Common Universities Entrance Test henry na kalian umentri ulai tu baka sarkar jela kamla ban le AA namar kadai kabal pentri kam daka sarkar pedang ulai tu baka bai penrung kerteng kalong sanspa asan pau henry kidan ki cyber cafe kibashim henyo hadu praspa AA Tementa kasi kejingwan jengi sipo Silong Press Club kadai halor ka agenda jong ka kuat mengilawan ni kendo i diction minister ba la kemen romboy entah kasi ta hagajing i kendo ngila ay ka dorka sambang i persya ya ka man penlong ya kan Common University Entrance Test te hadin patangi la ya syong ngila ya tai ngila ya seni nakaliang ka jongi seng hitong ngila ay ka suggestion sa ka government jong ka mekhalia Bakan shim daki lat kilenti bante lakam kamtam ya kene ka cyber cafe kiba la outdoor hadu news pa praspa bagi kena kila complain chingi ba kafis ka dai san po ngir ngala check lang ba ka website ka register online ke jungki te kaliang ka assurance pat ba u education minister hadin menyelai keren menyelai suggestion pula menjur man penlong da kata ka online man hikai kumno ban le admission bat ban ayeka coaching class tangsian kila le keleng gi district bat haka je jingkeli ke jongi ya ka center hangno la de set up center tu blong bet kane ka de ka bala le na ka central government yang baka NTA te ni kerman scam baka ne ka government bade hadu menta kamdon ye taka jingthok ndai ka dei verbally ka bekran ka sarkar jilla baga the education department patka central government tengi kermen scam bagane ka sarkar kanla ban penbiang yiki kibadan kam katkum kaneka kwet exam nakaliang ko jongki kila sa khoj bet ongba kande be ka direct napo central kanaka NTA naka state kamdon betai e ki kimnut banai asuransi enu nakaliang ko jongki kajing thmu jungi bangiwan nanangkong yang ban persya badai ba hadu menta nyempat ya kita kisenta tengindala kendu hangtu bat markhamat bat education minister ila yatho bong kala don kajing ya keren verbally kajing tho bakin set up ya center man lagi district ban ai ka coaching ya kini ki khna ki ban yale ya kani ka kwet exam next week ka pukin proses ong shwaban sedang ka exam to komot ka facilities kan biang ba telada ja bakane ka facilities kam biang shwa kini ki exam ni na ka leng ka seng nimban se bangin shim da kui ki lat klenti pan ya keren bat man pembor ka sarkar man pembiang kini ki facilities ban na ka leng chungi ru ni la da check ya ka register online halor ke ko bede ko kwet te ni ka don ru kalat ka ba ailat kini ki khna ki badang yele yakane ka class 12 la dajia bagim phadio result ru te kila ban attempt je ka exam te naga to ka jingkeli ru ni ba ka don hadu san photli ki jingkeli bat kila ban attempt hadu saupho tahang to kilang ki language ru ki don hadu khalai te nyindala pe je ka to ka language hakato kurkom no nakalian jungi ngila sudai baka sarkar bakan dai ban sim initiative wut bat bangkloi no ya ka ban pendrung ya kintian khasi khnang ba indala wan kum kini ki judge exam kari ba ke jependil jungi kan yo kita kila ban jele exam da ke kintian la jong